yurdumuzun uffat yıllarından beri elbette Mekan Atayev. Emmeler ilkülen assalamu aleyküm. Ne? Köynet olmadın tedet olmadı ya. Köynet dostum yaz verdi. Oğulcan baktı olsun Allah'can. Artık çoğuluk qoğuluk kemmesin görmek netibesin dostana. İngoğlatlar arzu ediyen. Hani ödüm ediyen. Can. Ama bu doğan toylar ya dersen. Yaşlar baktı olsun. Artık çoğuluk qoğuluk kemmesin görmek netibesin. O bizim hep çağalamda huda yetirin. Şeyle toy tutmak. Toylar doğan yurdumuzda dine toy olsun. Toyda görüşüp duralım. Allah razı olsun. Tamam. Vallahi. Nurana toy mekanına geçirilen şartlıklı davranmadı. En kamil inzamlarının avdarlaştırılan Seven Studio'da yadigarlık yadağı açırıya. Ne senin bilip nesibini, yürüp bilip başka birini söyleyebilmez, anana bilmez. عالسيلة عاشنا غاية محملة والعقابة متكلة سلسلة وكل حلا للتالي مسلمة ببالب في الطير وما ببيت ترقى هنا بس مرايت لايتا السودة وتقلينا Seven Production. عالسيلة عاشنا غاية محملة والعقابة متكلة سلسلة وكل حلا للتالي مسلمة ببالب في الطير وما ببيت ترقى هنا بس مرايت لايتا السودة وتقلينا يا حياتي والكل حياتي ما انا عايش عايش السرمادي يا حياتي والكل حياتي ما انا عايش السرمادي Meşhur Seven Studio'da davranmada hizmet etti. Seven Studio'nun yiğitlerine de köp davatını ediyat. Ellerine de güller bitsin.